Tiempo ti igaaw ken rabii anak linaaw intan tu atwa akas na tarungaw agkanta igit jay bye-bye
sudat saksita ay wen mo biag ko di nakadigawa. Febuka aliwaday isa sa inek kakinayawa man daytoy ayan unoy ko ay dangat ibangag ranyag day tainas isut pagkabiyaga. Febuka aliwaday isa sa inek kakinayawa man daytoy ayan unoy ko ay dangat ibangag ranyag day tainas isut pagkabiyaga. Inipon adawen jakton agayaten balik na ka daytoy ayat kayaw nakatirik na kasangga sa tagpuno di mo laeng ibangag uluyan naklaeng sikat na ranggas. Adawen jakton agayaten balik na ka daytoy ayat kayaw nakatirik na kasangga sa tagpuno di mo laeng ibangag uluyan naklaeng sikat na ranggas. Adawen jakton agayaten balik na ka daytoy ayat kayaw nakatirik na kasangga sa tagpuno di mo laeng ibangag uluyan naklaeng sikat na ranggas uluyan naklaeng sikat na
mapagmaya. Isen, umisem ka man biyag ko, lawlawa ka man to'y barukong ko. Taisem mo, isut mangay ayo, day ko'y pusok napnuan tilindo. Isem mapagkabiyagan, amang muray dagit ay matag. Kanisit makaagas, mangliliwatoy kaunggat. Isem agad isaw enna, agda isem mamakagura. Agda isem aray awen na ka, kan isem pamagustuken ka. Uray agda aming kanyag arigat, uray pay no ako pumtuta. Uray pay no agpas na sugnuda, no es man nagriknak mapagmaya.